Division clear to te chibai ule PC vanun moi kani a Serchhip Vangkhua ilongai thlang u Nimin Khan Serchhip District Consumer Association tele Food and Drugs Inspector Serchhip te chuan tunhnaia Serchhip Buhfai thenkhat plastic rice ni ong mangai theih lei anom thu report om chu bawhzuiin plastic rice ni a soi hi zirchianna nei ani he Buhfai mel mang hi Buhfai pa ngai aya tlema adan deuh awangin mitam tak chuan ngai that lo theih ni in alanga hemi ani awang hian Food and Drugs lamte hian uluk taka en fe in chi sang sang mangin an tesa ma se heng an tes na atanga landanin plastic rice ni ong mangai thei ani lauti an soi hemi chungchanga hian tunlain Serchhip mun then khata suras brand mingpu a Buhfai zor te hi ngai thalo kan omti asia tani a hemi chungchanga hian tuna Serchhip pa hetiang Buhfai kan hmu thei chin hi plastic rice ani ti confirm na ala om lova plastic rice ni phung ang tur engma chum emo ro emo po in alang lava chuwang chuan plastic rice ni lovin Buhfai hlui le chhia abuk teritura asiam tu emo apek tu ten an tel ve ni in alang ma zoka hemi chungchanga hian ngai thatlo na tur khop engma hmu chua a om lavani ti mi puite kanin shiat tirani e zot fia do le shiat bel du nei emo ngai thelova fin fia du kan omani chuan district consumer shwai tu te emo food and drugs so tu te hne na zo fia a report theireng ani eti in SDCA hian thuchhuah asiamani Nimin Khan Mizoram pumah shivei mi zasari somsari pali hmuhbelh le ani a Serchhip District atangin shikai mi pathum hmuhbelh an ni ve le bawk Nimin Khan ZMC RT-PCR laboratory a COVID-19 positive mi za somruk pathum hmu chu ani a chunat laboratory sample testing a COVID-19 positive hmu chu mi somthum panga an oma rapid antigen test manga COVID-19 positive hmu chu tharmi zanga somsari paruk an om thungani ZMC RT-PCR manga hmu chu te himi za somruk pathum ni in Aizawl district vekan ni a chunat atanga hmu chu mi somthum panga omin champhai le ma mid district atangin mi som pakhat ve ve hmuhbelh a Siaha district a paruk lunglei district a pali longtlai district a patni baka Aizawl district atangin mi pakhat hmuhbelh ani ve bawk rapid antigen test manga hmuhbelh mi zanga somsari paruk omin Aizawl district a mi zathum somnga pakwa hmu chua ani a Kolasip district a mi somkwa pasari hmuhbelh ani bawk longtlai district a mi somli pariat lunglei district a mi somli panga Siaha district a mi som pakhat champhai district a mi pasari mami district a mi pathum Saitwal district a mi pathum baka Serchhip district atangin mi pathum hmuhbelh ani le boka Serchhip district atanga hmuhbelh pathum zinga pahni te hi thenzol khwani in mi panau pangkum sari mi le meichia kumsom ni pathum mi positive contact atanga shikai symptom nei an ni a islungdar atangin mi pakhat hmu chua ani boka meichia kumsom ni pakhat mi Aizawl atanga ho symptom nei ani tundin hmuna Serchhip district a shikai enkol lai mi somruk pahni an ommeka shikai to chinchia hi mi zariat som ni panga an ting to ani Nimin Khan Serchhip District Bawrhsap pu Abhisek Kumar chuan thuchhuah siamin Serchhip District chhunga pamle filling station zawng te chu khar turin thupe ka chua petrol le diesel hi dan le dun keng ko tu te medical duty le medical emergency te tan chau pek chua thei tura ruwa man lei lo kani a petrol filling station nei tu te cheu te chu registrar an petrol diesel stock nei za chinchi a DCSO hna thelu turin a shiatira DCSO hian deputy commissioner Serchhip hna a hlan chhawng vele donani registrar motor number ba ka petrol le diesel pek chwa za cheng taka chinchia turni in executive magistrate ten nitin an endik donani Voin Khan Serchhip district chunga African Swine Fever awangin voksom ruk pathum mathi belle HNVT Department report tharbera alandanin African Swine Fever ASF wanga vokthi chinchia tharzringa thenzol khwa a voksong pakwa zet anthile a heti hian thenzola hian vokzariat somni pahni zet anthi to ani piani veng Serchhip a vok paruk thile in keitung Serchhip mual puile bungtlanga vok panga theu anthile boka buang puya vok pali thi in hwal tu a vok pathum chiatlang new Serchhip siangtlang Serchhip Vengchung le Serchhip chimvenga te vok pahni theu anthi bel le boka Marveng field veng Serchhip konpui chingchip chuan thartlang nuam le bukang ko na te vok pakhat theu an thi ve bawk heti hian tundin hmuna Serchhip district a vok thi chinchia sangni zaruk somkwa pakwa ommekin thenzolin ASF ri hitwar berin vok thi zariat somni pahni an nei meka new Serchhip in dotin vok thi zathum pasari an nei to a chiatlang po in vok thi chinchia to zahni somthum pakwa an nei mek bokani
Serchhip Sport Complex na thok mek chakzo ka kalpui ani theinan bawhzuiin khan Serchhip District Sports Committee le DUDO Serchhip te anin kom. Lunglei HPC Vice Chairman Pulom Omato Chong Chuan COVID-19 Shileng do konga medical lam na thokte thorim zia le an ha zia chu sarkarin asiat puin anin pek na chu aro pui takzet ani ti in sample lak na mun rem le zaw zo COVID-19 sample collection kiosk medical lam how tu te chanhnem ngai na awanga ruwa man ani chulom omati thu asoya Shileng do konga sarkar puin theito pachwa zel dona thoktu te mamo po a thei angin ruwa man pui chunzom zel don ani ti in ni pui te po Film kurchun zom tur le sarkarin in kai shuai na asiam te chataka zom turin acha a lunglei district chhunga VLTF te thorim na le in pek na awangin an chunga lom thu asoyani COVID-19 sample collection kiosk civil hospital lunglei CHL medical superintendent office nuaya siam ni in achunga waiting room reception sample lak na pahni observation room duty room le dosing room te ruwa man ani hospital admit tur operation theater lut tur damlo ompui tu te chu ni tin ektik lai po in anin test theya certificate mamo wang emo thil dang wanga test du te tan chhnudar khata changadar thum le achen ve thleng a test theya medical case awanga in test mamo te tan tlai dar li achanga atuk jing dar kwa thlenga in test theya ni test man hi sarkarin abituk angin rapid antigen test achang cheng zahni ni in thune test tan cheng sang khat ani Deputy Chief Minister Puton Hovin Nimin Khan Department of Information and Public Relations DIPR Minister Pula Ruat Kimale Phai Lam Chanchin Bule TV Thok Mizo journalist te chu Mizoram pona thudik puan chuale thedar chungchanga kalphung thazok ngai to in apisa a an thukhom Puton Luya chuan tu na Mizoram le Assam boina chungchanga Chin chuaka asoi nuwa state pon media sang ten thil thlendan diktak an shia chiana an thedar theina tura man ropoi mo ber chu national media correspondent te anni ati kan dikna le thiam kan channa Mizoram chunga kan shia ringot hi atok lova khovel shia ta kan au chua puya ngai ti in deputy chief minister chuan asoya tun ang Bawrhsap chau lova hunpa ngaya po warle zwala national news a Mizoram mel alan tam theina chanla ka tula chumi atan chuan rotna te siam turin journalist te angenani journalist te zona changin deputy chief minister chuan ramri chungchang a sarkarin ngai dan ngetak aneya tuna kan din na ngai atanga tolkir atum lo ati a ramri boina chinfel ani theina sarkar chuan ama kai shwaina hnuaya boundary committee adina chu chuan ma chak takin ala chunzom zel don ti in asoi DIPR minister Pulal Ruat ki ma chuan Mizoram le Assam engineer a boina thlengmeka media lama inbe na satakin a thlengani ati a national media thok Mizo journalist te chu kan ma chuan in ni ti in taima tak le war taka Mizoram din mundik tak puangzar turin afuyani ama nge in vaireng te le sai hapui vi atlo thu soin thil thlendan chip chiar tak meeting a hian asoi bok meeting a hian Mizoram pon media sang thok Mizo journalist te antel kim hle a Raja Sabha MP Hlui Pulal Ming liana po atelani Assam ne na tunhnaia ramri buaina thlenga wangin ni tin mamo choklu na kongpui aral muang ri lava chu wangin Food Civil Supplies and Consumer Affairs Department chuan Nimin Khan thuchhuah siamin mipuite inren chem taka khosari turin angen Mizoram sarkar chuan mipui ni tin mamo POL le LPG chu then om state danga changa choklu tumin chaktaka malak me kani a ama ero chu niang nar taka state in a choklu thinzat ang tundin huna a phari lauti FCS and CA thuchhuah hian tarlan ani a Buhfai choklu na berrel kongpo Assamram chunga ti chiat ani bokawangin hunrei vak lo chu Buhfai thlen hun po afan deu ri don ni ajin ani a chung tin te theito pa inren chem cheu tur le mamo ba ka chuang liam cheprel lo turin Mizoram mipuite department chuan angen ani Commonwealth Parliamentary Association CPA nuaya Commonwealth Women Parliamentarians CWP Network Bawhsap CWP Roundtable Gender Sensitive Parliaments in the 21st Century Chu speakerin nominate angin Dr. Vanal Chanpuya MLA Dr. Vanal Thana MLA le Mizoram Legislative Assembly senior officials ten virtual meeting mangin Nimin Khan antelpui he meeting a hian kan ro rel na insa nga te gender sang te din hun alo in tluk plan thei dan tur zir ani a chumi konga malak dan tur sang te po soi hovani bok he meeting hi Sarah Charles professors of gender and politics Royal Holloway University of London in CPA headquarters London achangin akai shuayani
Nimin chuhnu khan Dr. H. Thangliana, Deputy Commissioner, Serchhip District chuan, ni somhni paruk July sang ni somhni pakhata, vaireng te IR posa Assam Police le Mizoram Police te in nor na chungchang le ramria in ven him na kalpui chunzom dan chungchanga thuthar lakhom tu te akoma pulal lom oma additional DC le puhming thanzuala DIPRO 10 antel puyani Dr. H. Thangliana chuan vaireng te asilai me po chungchanga Assam Police 10 Tilau thei lau din muna an nor na awanga ni thu le he thil thlenga wanga nun na cha le hliam an om chu poi ati thu asoya chan thazok chang kan ni ani po in nun na hial cha na thil thleng chu chapau pui lawa mi thi chung te ngai twa tel chunga kan che zia le chongka ate in ngai tlom na le lai nat na ti lan apoi mo thu asoi ram ria buai na thleng ani awangin tun hun hi in puwa cha na thazok ka kalpui hun lai tak ani thu soin Dr. H. Thangliana chuan tukin khan ram ri shula Mizoram Police duty te tlo chuak kin endik na le in thada lo tura in fui tharna ane pui thu asoi bokani tollet kan tum lawa kan police te hwai senzia hi rampum shiata pholan mek ni in ming that na po kan chang mek ani ati a ming chethiang kan ni to lawa tu na kan ming that na veng him tur hian thei to patan kan lak anga yani ati bok ram ri veng tura police duty te din mun ti der thong thei zonga thalak le video the dar om lo turin mitin in cha apoi mo thu soin heng te awang hian ruah manna a hlo champha thei thu asoi bokani in kana thlenga wanga Assam ram ri shula khwa om ten lir thei dangin rel kong thlenga dantuma ahma an la ni a asiat ani thu soin heng buai na te hi chin fel tum me kani rualin ni tin mamo lak khom konga midang te ngai twa tel chunga khosak thiam atul thu asoya ram ri ven him na thazo ka kalpui ani theinan mi puite chu tlo tamri lo turin angen ngal bokani Nimin Tlaika National Education Policy 2020 in kumkhat atlin lom napualin video conference ani a he huna hiam Prime Minister Narendra Modi chuan NEP 2020 chungchanga thucha asoya Pudharmendra Pradhan Union Minister for Education chuan video conferencing hi akai shwaya Mizoram IO in Governor Dr. Haribabu Kambanpati chuan video conferencing hi achim bokani Pudharmendra Pradhan Union Minister for Education in video conferencing atel telom na thu asoi nuwa video conferencing hi chanani a he huna hian NEP 2020 lotlin na te video in tarlan ani a Vidya Pravesh Indian Sign Language as a subject le Nista 2.0 and Shuffle te tlang zarani a website all for public awareness academic bank of credit and multiple entry exit first year's engineering programs in regional language guidelines for internationalizations of higher education and national digital education architecture NDER and National Education Technology Forum NETF tepo tlangzar anile a hemihnu hiam Prime Minister Narendra Modi thucha ngai thla kani NEP 2020 kumkhatlom na puala inkom hona hian puvilal sangliana Secretary Governor le Dr. Lalzirmo ye changte Secretary School Education te chuan Governor Kambanpati chu anchoi o mani Bihar Katihar Municipal Corporation Mayor Nilai Sivraj Paswan chu Nimin Khan tu ti shiat lo pathum ten an kaplum Mayor Sivraj Paswan hi panchayat in hmukhom na a atel baika a holam pangchu miswal pathum hian lo changin an lo kapa a oma voithum ka ani in damdo in panpui ani lain aboralta ani poi khoitu mi pathum te hi baikin an tlan chengala police te chuan poi khoitu te hi ngor takin an zong ngala he thubwa sai lai thleng hi chuan man an lani lova an ka hlum chan po hi shiat thei alani lo thu police te chuan an soyani Kerala Palakat District Archa Siam Chuan Muna Oil Li Kawangin Kang Mei Achuaka Mi Somni Chuangin Hliaman Tuar He Thil Thlen Hun Lai Vel Hi Nimin Jing Lamdar Nga Vel Ani A Trail Nei Tura Anim Bua Sei Lain Oil Hilikin Kang Mei Achuaka Fire Department Lam Shatir Ngal Ni In Thei Top Chua Kang Mei Hichel Tuma Bei Ani A Am Ero Chu Oil Da Na Tengki Asat Lutuka Wangin Na Puak Zuya Mi Somni Chuangin Hliam Tuarin Mi Pathum Chu Andin Mun Athelo Hle Ni Asoyani A Damdoi In Lama En Kol Tura Admit Ngal An Ni Ti Dr. Te Chuan An Soyi China chuan arama COVID-19 ahmet chimit to emo ati nuwa positive mi zahni chuang mu chwa tharle ani
COVID-19 case an hmule na khopui masaber hi Nanjing ni in khopui som pathum vel tala anin kaidar to ni asoyani July ni som ni a airport a virus positive an hmuchwa nuwa vo inni thlengin mi zahni chuang hmuchwa to ani a Nanjing airport chu khar ni in thlo na veivak po August ni som pakhat thleng ti to pani ngal bok he khopuya hian mi maktadwai kwa chuang cheng anga chu tani a ami cheng zong te hi shikai le kai lo test vek turati an ni a hengba ka hian a khopuyet lo a zin veivak te po test vek turati an ni bok ni in zinjua news chuan atar lang thunei tu te chuan tuna an shimhu thar hi tunhnaia ram sang sanga luar tak delta variant ani anjinga tuna hian khopui lian pahni chengdu le beijing ate anin kaidar to ni ashiat ani bok tunhnai football thuthar langsar ilo ngai thla ang West Ham chuan lon in PSG tingin goalkeeper Alphonse Areolan lalut Areola hi season liam ta khan full hama lon in hun alo mang to a English football la ami khwal lo hle naktu khian Manchester United chuan Preston nen pre-season game khel tur nei ma se Manchester United squad lama COVID-19 positive claim zawng an omawangin he friendly match hi cancel ani Spanish club Sevilla chuan Chelsea in an defender lei an tummek Jules Koundé chu aman an euro maktadwai somriat pound maktadwai somruk pariat an chiarni in goal chuan atar lang Chelsea hian euro maktadwai somriat lo deuh hian Koundé lockdown an dap mek ni asuyani Chelsea hian poisa ba ka an defender Karchoma po pektel anin huam ni asuyani a club ni te in kara hian in remna aom thei mel ni atarlan ani bok Real Madrid chuan an right back kumsom ni pakomi Dani Carvajal contract an po sei saka Carvajal contract thar hian kumsang ni som ni panga jun thla thleng adayani Carvajal hi Real Madrid Academy chuak ni ma se senior team ta na khel lovin kumsang ni som pani khan German club Bayer Leverkusen lama akala akum le a Real Madrid hian leilet le ngalin Real Madrid tan hian game zathum don a khel to bokani khati zong kha Serchhip Vangkhua kan ti chhuah thei chu ni e